Kazan tangtai busno titi edisi by Lua Jijak Kumlung Tripura Idol Choli tong onra nui tong kana ke o jagao o holono tabu Tripura Idol ni je contest rok phai or sawi phai bor sa phayo nui tong na gilama borok yang ani yang background side on rok nung nai gilama borok ke jeng thai thai chini lukurok gilama phaja oborok no sunglai na phaja lagi aku kurang pakai sagar ini. Anto pakai, ani nongga yang kurang apa? Sing tulis di barang, kayak korban sudah tuliskan pakai sih. Oke, neng kher samna bagi pakai nangka tamu dolno sabut kaya bagi pakai betul, samna bagi pakai. Angtor samna bagi pakai but ani logi pakai ani monai no, ani totoni busla, kayak bono palana bagi pakai ta. Logirna bagi kita. Logirna pakai. Sabut kaya bagi pakai ta na. Angke bor samnai po, angke nin bungtam sagar nengbo paran. Ani sem parano dulu sore, na. berkapa ya. Tahu pakai kere pakai nangka tahu pakai lai, nangka pakai pakai. Jeng miya pakai mana aku tolong dulu para teman ta. Dolni mara tong lemani na. Angke betul kisah boleh ketini kuno kebung ngorok pakai nal lamar apa? Kam kerja kan cawi kenapa le? Anto audition dongnya ko. Audition niya ko na. Ini besok number. 231. Jadi ketris na. Aku kazan tahu teh buku jong noro nubi jong kana. Yang borok gila ama kaya. Ingke apa no sana ite bo kini kinang ni jati ba dopa ni jati rok no sabut kai tong ni rok. Oma kino logo logi ani logi tong ni.